Poštovani gledaoci, dobar dan. Sa mnom u studiju gospodin Dejan Obućina, aktivista i volonter. Dobar dan i dobro nam došli. Zatim Goran Bjelanović, Grga, čuvar i rendžer specijalnog rezervata prirode Uvac. Dobar dan i vama. Dobar dan. I Ivan Andrić, državni rekorder ronjenja na dah. Zdravo i tebi. Kojim ste vi povodom danas kod nas? Pa da predstavimo specijalni rezervat prirode Uvac, gde se nalazi najveće stanište na Balkanu beloglavog supa, tog nebeskog kralja, i da promovišemo Zlatar, Jadovnik, kao čitav kraj Nove Varoši, Javor, Planinu, Murtenicu, i da ispričamo nešto o specijalnom rezervatu prirode. Ivane, vi ste državni rekorder u ronjenju na dah. Kakva je vaša saradnja sa rezervatom? Ja sam u stvari ispred Apnea Team Beograda napravio dogovor, potpisali smo sporazum sa specijalnim rezervatom prirode Uvac o saradnji u 2008. godini i tom prilikom negde pre oko 3 meseca rodila se ideja o organizaciji seminara, odnosno konferencije o ronjenju na dah pod nazivom Apnea Dani Zlatar 2008. koji će se održati od 13. do 16. marta na Zlataru u hotelu Zlatar. Kako je nastao ovaj rezervat? Odakle ideja za to? Pa ideja je potekla od Saše Marinkovića, koji je inače naš poznati ornitolog. Beloglavi sup je bio ugrožena vrsta na celom Balkanu, a pogotovo kod nas, i da se ne bi istrebila ta vrsta, osnovan je fond prvo Beloglavi sup, pa kasnije kada je ta akcija prerasla mogućnosti tog fonda, osnovan je specijalni rezervat prirode i sada je to najbrojnija kolonija beloglavog supa na Balkanu. A kakav je naš rezervat u odnosu na druge rezervate iz drugih država? Pa, jedan je od najboljih u Evropi sada. Znači, od jedne male grupe entuzijasta to je preraslo u stvarno jednu ozbiljnu organizaciju koja je postigla zavidne rezultate. Pa naime, kad su dolazili ljudi iz Evropske unije da vide kako je stanje u Srbiji, prijatno su se iznenadili, mislili su kada dođu na Balkan da će zateći najgore stanje u Srbiji. Oni su zatekli najbolje. I ovaj su rezervat proglasili trezorom Balkana, jer ovo je jedini rezervat u Evropi gde su ptice, kolonija raste, jedino u Francuskoj i kod nas kolonija raste, svugde u Evropi kolonija beloglavog supa opade. Posle Drugog svjetskog rata, znači naglom migracijom stanovništva iz sela u grad, onda trovanjem vukova ovim cijanidom i strihinom, došlo je do naglog poremećaja, pošto je beloglavi sup čist lešinar, hrani se strvinama, ljudi su trovali vukove, time su i trovali beloglavog supa. I ta kolonija po nekom brojanju spala je na, znači došlo je, ugrožena je bila vrsta i pred izumiranjem je bila, da bi 1974. godine Zavod za zaštitu prirode proglasio jedan deo Pavlovića Brod koji se nalazi na jezeru Kokin Brod, proglasio prvim rezervatom, zatim ta populacija, tada je brojalo negde oko 12 ptica. I krenulo se sa hranjenjem beloglavog supa, ali to nije bilo dobro organizovano i ta populacija je trajala sve do 1992. godine, kada je gospodin Saša Marinković rešio da napravi fond za zaštitu ptica grabljivica i iz Valjeva fondacija, jer i u Trešnici ima beloglavog supa, i tada su napravili prvi restoran na Balkanu za beloglave supove koji je počeo da funkcioniše 1994. godine. To je bila volonterska jedna organizacija koja je prilično se mučila da bi došla do hrane, nismo imali tada ni vozilo, ljudi su sve bili volonteri, jave nam recimo iz Ivanjičkog kraja, iz Užičkog negde kraja, jave nam da je uginula stoka, mi nađemo neko vozilo, naspemo gorivo i da oteramo na to hranilište. Onda 1994. godine došlo je do proširenja tih granica na 2500 hektara i došla je kolonija, je počela naglo da raste i stigli smo negde do 1998. godine, imali smo 35 parova. Sada već imamo preko 300 jedinki, imamo 75 parova, prošle godine smo brojali, sad vršimo te monitoringe prve za ovu godinu,
a do 2003. godine bili smo Fond za zaštitu ptica grabljivica, 2001. godine zaposlili smo 2 ljudi, 2003. godine država je osnovala preduzeće Rezervat Uvac d.o.o., zaposlili smo 10 ljudi, nabavili smo 2 auta i sada to je već postala prava organizacija gde beloglavi sup više nije ugrožen i stvorili su se uslovi za reintrodukciju nekih vrsta koje su izumrle na ovim prostorima i ušli smo u te međunarodne projekte da vratimo crnog lešinara koji prvi dođe na žrtvu. Znate, kada mi isteramo uginulu kravu, priđe prvo crni lešinar pa probije tu kožu, mi njega nemamo pa mi to čuvari, mi deremo tu kožu da bi beloglavi sup mogao da jede to meko tkivo. To nećemo imati potrebe da radimo kada nam dođe taj crni lešinar, zatim beloglavi sup i kanja jedu meko tkivo i namjeravamo da povratimo, da reintrodukujemo orla, bradana, kostoberinu koji će pojesti kosti i tada se završava potpuna reciklaža u prirodi kao što je nekad bilo pre 200 godina, 300 i tako. Kakva je posjećenost ovog rezervata, s obzirom na to da ovom prilikom promovišemo i planine u Srbiji? Pa sad su se stvorili uslovi. Naime, glavni nam je posao bila zaštita beloglavog supa, sad je se to postala jedna destinacija, to je jedan deo skrivene Srbije, jugozapadne Srbije, kod Nove Varoši, ispod planine Zlatara i mi smo rešili da malo, pošto nas je vlada imenovala da iniciramo mnoge stvari kao razvoj ruralnog turizma, to će, ja se nadam, biti sljedeća destinacija gde će i država da ulaže, gde će se pojaviti mnogi investitori i nadamo se da će od ove godine nabavit ćemo i 2 katamarana da plovimo tim predivnim jezerima i cilj nam je da dovučemo što više mladih ljudi kao što je Ivan, kao što su ljudi koji se bave tim nekonvencionalnim sportima. Znači, nije nam cilj da zagađujemo tamo vode, jer tamo se nalazi 500 miliona kubika vode za piće, nego da se ljudi bave tim ronjenjem na dah, da veslaju, da voze kanue. To nam je cilj, da takav turizam razvijamo, sportski, rekreativni, da dolaze mladi, lepi ljudi i tako. Pa ja bih samo dodao još nešto što nismo stigli da pomenemo. Znači, beloglavi sup jeste najveća vrednost tog novovaroškog kraja, ali nije jedina. Ceo taj kraj se odlikuje netaknutom prirodom. Zlatar je proglašen za vazdušnu banju. Zatim, sistem mušačkih pećina koji je jedan od najlepših u državi, onda Bukovička pećina ispod Javora. Znači, to su stvarno lepote koje su još uvek nisu viđene. I još jedna stvar koja je bitna za taj kraj, gore se proizvodi zdrava hrana. Posebno bih istakao heljdu, to je jedna žitarica koja ima i lekovita svojstva i najbolje uspeva u našim krajevima gore. Dakle, već od 13. marta, ali tako, imamo dešavanje u hotelu Zlatar, da ponovimo još jednom. Pa da, znači u saradnji između specijalnog rezervata prirode Uvac i Apnea Tim Beograda, koji su organizatori ove konferencije, znači održat će se Apnea dani na Zlataru u periodu znači od 13. do 16. već sad od četvrtka do nedelje. Također bih pomenuo ovim putem i suorganizatore koji su također učestvovali u cijeloj ovoj organizaciji i cijeloj ovoj priči. Počev od Dan Europe Balkans, znači koji je podržao slanjem doktorke Dragane Ivković, koja je jedna od naših najeminentnijih stručnjaka iz oblasti ronjenja na dah, iz oblasti medicine. Zatim doktora Ognjena Peđe Tutorova ispred italijanske škole ronjenja na dah, Apnea Academy i Dolphin Boy centra, kao i Aleksandra Karijuka, internacionalnog sudiju, koji će također držati predavanje ispred organizacije Asocijacije ronilačkih instruktora Srbije. Zatim gospodina Gorana Jančića i Polar Sub firme koja se bavi distribucijom opreme za ronjenje, naročito za ronjenje na dah. Također, trenutno imamo prijavljenih negdje oko 30 i nešto ljudi, oko 35 ljudi na cijelu ovu konferenciju, što je zaista velik broj ljudi za jedno dešavanje ovog tipa. Znači, bit će prisutni najeminentniji stručnjaci iz oblasti ronjenja na dah iz Srbije, jer ovaj put smo stavili pre svega Srbiju znači u prvi plan, kako bi ljudi iz Srbije mogli da se što bolje edukuju i da se što bolje populariše ovaj sport, koliko je to naravno moguće za jedan mali i nekomercijalni sport kakav je ronjenje na dah.
i na samom značaju cele ove konferencije daju najviše najuspešniji sportisti iz ronjenja na dah iz Srbije, koji će biti tu poput državnih rekordera Tijane Žunić i Tijane Zec, kao i momka Branka Petrovića, koji je zaista u disciplini statičkog apnea približio Srbiju najbližim svetskim rezultatima i svetskim rekordima. Tako da su to neke otprilike najbitnije stvari vezane za konferenciju i naravno pomenuo bi samo 4 po meni glavna aspekta na koja će biti stavljena najveća pažnja na celoj konferenciji. To su na prvom mestu naravno druženje, što je cilj cele ove konferencije. Zatim na drugom mestu cela konferencija znači seminar, radovi naših stručnjaka iz oblasti ronjenja na dah. Zatim na trećem mestu zajednički treninzi i naravno obilasci specijalnog rezervata prirode Uvac, zbog čega je cela ova priča napravljena baš na tom mestu. I naravno kao poslednje to je to takmičenje u disciplini statičke apnea, koja je u prevodu u stvari za gledalce da bi bilo bliže da ljudi znaju. Znači radi se o držanju daha, gde takmičar bukvalno uzme dah i drži koliko je to moguće ispod vode dah. Znači, taj obilike da neki normalan čovek može da izdrži negde oko minute, to je neko vreme, dok će ljudi koji će biti na Zlataru biti spremni da zadrže dah od recimo 4 minuta pa čak do 7 minuta. Poštovani gledalci, eto čuli ste, ako želite da uživate u prirodi i u sportu, specijalni rezervat prirode Uvac od 13. marta do 16. Ja vam želim prijetan dan.